aba VIP ndi muri deal analysis. Uyu munsi turaza kuvugana ukuntu ushobora gukora analyse ya deal ya real estate cyangwa se business yose ukamenya amafaranga uzajya ukuramo cyangwa se inyungu uzakuramo ku mafaranga washoye mbere yuko utangira no gushora, kuko kiri ikintu aba investors bose abacuruzi bose bakora, ntibashora hanyuma ngo babone inyungu nyuma, ahubwo urabanza bakalculating inyungu mbere yuko bashora amafaranga yabo. So muzi tuza kuganira kuba VIP. 3 2 1 let's go. Nongeye kubasuza aba VIP, murakomeze neza mageze icyumweru cyiza. So hangaha ni Gael, nkaba nongeye kugaruka ku VIP TV, tukaba tuyoganira uyu munsi uko narimaze kubabwira, turaza kuganira ku kuntu ushobora gukora analysis ya deal ya real estate. Ara muri deals nyinshi nkora za real estate abantu benshi bakunze kumbaza cyangwa abantu benshi bakantelefona bangisha n'abamamaza ndetse ni gute wamenya niba inzu ngiye kugura ari nziza. Nkababwira nako reka ndebe gatoya ndababwira mu minota mike. So uyu munsi nza kubabwira utuntu nkora, tricks nkora nita ku running numbers, nkabasha kumenya niba deal unyeretse ari nziza cyangwa atari nziza. Bamwe muri mwebwe nyuma y'iyi video muraza kuba analyst boko mwabasha kumenya inzu kuntu uyanaliza ukareba niba ari inzu ihenze, niba inzu zakugarura inyungu, ndetse iyi principle n'ubigisha uyu munsi irakora hari hose, si muri Amerika gusa, si muri Canada, ishobora no gukora muri Afrika yose. Kandi iyi principle uyu munsi nza ko bigisha irimo na ROI, ukuntu umuntu amenya ikintu cyitwa ROI. Ni system ushobora gukora ni gusa kuri business real estate, ushobora no kubikora ku zindi business zose. So uyu munsi VIP kiganiro kiraryoha cyane. So bivuga ngo rero wowe uza kuba urebe ikintu kiganiro bwa mbere, iki kiganiro cya VIP TV. So kikaba ari ikiganiro tuganira ibintu byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. So niba ukunda ibiganiro nk'ibyo, stay tuned, usubscribing hanyuma utujoining. Usa VIP, reka rero let's go, reka dutangire ikintu. So urabona ahangaha ni how to analyze a real estate deal. Aba VIP uyu munsi niba ari ijambo mushaka muza gusigana muri iyi video, ni ijambo ryitwa ROI. Reka dusubiremo VIP, ROI. Okay, thank you. So iri jambo rero nakindi rivuze return on investment. Ibi ni ijambo rikomeye cyane umuntu wese ukora business agomba kuba azi. Cyo kuvuga no kuvuga ngo ese niba shizemo ijana yanjye mu kintu, ririya jana rinzanira amafaranga he buri mwaka. Ese iryo ririya jana rinzanira irindi jana, ririya jana rinzanira 5. So iyo ni return on investment. Ni ikintu cyose umuntu ushaka investing agomba kumenya. Ndaza kubereka ukuntu tugicalculating. Noneho reka tuvuge muri urugero rw'iyi nzu. Iyi nzu turayibonye ni 200,000. Okay? Tuvuge ko inzu 200,000. So inzu 200,000 nizo nzu ubungubu zigezweho hano muri aho ntuye muri Amerika. So bivuga ngo reka tuvuge ko iri multifamily ya units ebyiri. Bivuga ngo ifite apartment hejuru no hasi. Bivuga ngo ibyumba 3 na salo, ibyumba 3 na salo. Okay? So hanyuma reka tuvuge yuko muri iyi case of course abantu benshi mushobora muri case ya Amerika tuvuge ko uyu muntu yashize 5% hasi agashira 10,000 hasi. Okay? Ariko reka tugendera no uyu munsi kuri case y'umu investor. Umu investor no kuvuga ngo yashize 20% down, no kuvuga ngo yashize 40 hasi. 20% y'umu 200 ni 40. So tuvuge ko ari umuntu wabikoze cyangwa se ari abantu bishize hamwe bakabikora. Bagashira 40 hasi bakagura inzu. Okay? So tugiye rero gukalculatinga turebe ukuntu ese inzu y'ugura 200 ugashira 40 hasi, iyo nzu uzakura manga. Nicyo tuzakalculating uyu munsi. Noneho kuri iyo nzu reka tuvuge yuko twishyura mortgage, okay, PITI. So no kuvuga ngo reka tuvuge yuko mortgage na interest ari 900. So ahangaha nakoze imibare nkurikije wenda baduha ideni ry'ibihumbi 300, okay, nako 200. Noneho kuri 4%, reka tuvuge kuri 900, okay, ku kwezi. Noneho reka turebe taxes ni 250 ku kwezi. Hanyuma insurance ni 100 ku kwezi. And again, iyi ni imibare nakoze estimations, ariko ni imibare nafatiye hejuru. Kuvuga ngo iyi nzu ifite taxes ya 250 buri kwezi ni inzu vraiment wumva itari mbi, ifite ahantu hagutse kurumva hafi n'ibihumbi 300 ku mwaka. So reka tuvuge ko nagendeye ku mibare yo hejuru. Reka tuvuge rero yuko PITI no vuga ngo mortgage, interest, taxes and insurance kuri iyi nzu ni 1250. So wakuba 12 ni 15,000.
Okay? So tuvuga ngo iyi nzu ubwayo mortgage insurance taxes byose bidutwaye na intere za banki bidutwaye mu 15. Okay? Very very important umubare mu fati. Hanyuma rero twarangiza reka turebe iyi income, reka turebe iyi nzu amafaranga yatwinjiriza bitewe naho tuyiguze. Okay? So rivuga ngo navuze nti so je nagendeye ku mibare ya market yanjye ndimo hano muri Mensa rivuga ngo unit apartment y'ibyumba 3 na salo bashobora guca 150. Okay? Aya ni amafaranga ari sawa apartment yo hasi, hanyuma apartment yo hejuru ushobora guca 200. Okay? So rivuga ngo iyi nzu ituzanira 2450 buri kwezi bya rent. Okay? So kuvuga ngo ku mwaka iyi nzu ituzanira 29,400. Okay? So no kuvuga ngo dufite annual payments, dufite annual income. Okay? So abantu benshi muri bigo bashaka kumbaza, ndabizi ko bashaka kumbaza zisigaye izi rent wazivanye hese, ese ndi mushasha mu kugura inzu, inguze inzu muri Texas, inguze inzu muri Michigan, namenya gute amafaranga naca ya rent? Cyangwa se niba waraguze inzu ubizi ute kuri uraca amafaranga meza cyangwa se ubizi ute kuri uraca amafaranga ari hasi? Kubera ko abantu benshi batamenye ibintu byo kurentinga, hari usanga nabaje abantu benshi usanga bo barentingisha inzu amafaranga make cyane. So kuvuga ngo bamwe muri mwebwe ndabasaba mujye kuri iyi website yitwa rentalmeta.com, niba mubikeneye muzambwire mbigisha ukuntu muzanyandikira muri comment nzabire ukuntu nyikoresha, ushiramo adresse na zip code y'inzu yawe ahantu iri, hanyuma bakaguha average y'inzu zimeze nk'izabo muri ako gace kawe abandi barendura amafaranga baro barazirentingisha, hama nawe ugatushira rent aho ngaho. Okay? So kuvuga ngo reka kuri case tubonye ko ari uyu mubare, iyi ni twinjiriza. So hanyuma ikindi kintu dukurikizaho very very important ni ugukora icyo twika operating expenses. Okay? So operating expenses ni za zindi twishyura za buri kwezi dutandukanye. So maintenance na repairs, inzu yapfuye kano kantu, inzu yagize gute. So reka tuvuge ko ari 200. Umuntu ashaka kumaza segaye ku cyo washize 200. So aba landlord dufite a rule tugenderaho yitwa a 1% rule muri real estate. Ni ukuvuga ngo amafaranga azagenda muri maintenance na repairs uyegeranije abangana ku mwaka abangana na 1% y'agaciro k'inzu yose. Okay? So rivuga ngo inzu mubyibuke iyi nzu twayiguze mu 200. Okay? So rivuga ngo 1% mu 200 n'amafaranga ngahe 200. So the 1% rero rivuga ngo inzu y'agaciro k'ibihumbi 200 byanze bikunze mu mwaka uzajya spendinga 200 bya maintenance na repairs. Iyi 1% niyo nakoresheje mu madirange yose kandi vraiment irakora yo guza inzu neza. So rivuga ngo reka tuvuge ko utilities ibintu niba ugomba kubyishyura, so ibintu byinshi nka electricity n'ibiki byose ubundi bishira ku bapanga bakabyishyura. Reka tuvuge ko uri umulendredi w'umwana mwiza ubura barihira ibintu byose electricity byose, tuvuge ko barihiye bigeze muri 5. Okay? Aya amafaranga menshi ariko reka tugendere ku mibare yo hejuru. Hanyuma hakajyaho yard care na snow removal. So niba uri ahantu hashyushye nka Arizona, Texas n'ahandi uzakenera abantu bakatira ibyatsi cyangwa se nawo byikatire. Hanyuma niba uri ahantu hakonje nkatwe uzakenera no kuri snow. Niba uri Kigali, niba uri hehe cyangwa se Bujumbura haba hari abana muhemba bakabikora. So that's good. Hanyuma rero ukajyaho na admin fees, so na administration. Navuze byibuze 500 ku mwaka. Hanyuma ndangije shiro property management. Imama na shiro property management abantu benshi abanyafrika bafite amazu yabo barayimanagingira, ariko nigeze kuganira n'abantu bashaka gukora business mu bintu bya real estate. Turaganira ndabwira ariko muzi ko mushaka gukora n'amazu muri state mutarimo. Gusa nari mbizi ni yes. Nubwo iyo state turimo amazu ahenze cyane kujya utabasha gukora ama deals ntibiguhagarike. Jyana amazu ahendutse nka Michigan, jyana amazu ahendutse mu mijyi minini nka za Texas. Nubwo utaba uhari ushobora kugura inzu aho ngaho, as long as wakoze analysis ndabereka neza ushobora kuyigura, hamamara kuyigura ukaya property management. Property management akenshi zica 10% ya rent ubona. So nuvuga ngo niba bagushakira abapangaye bakabashiramo bakabishyuza amarenti bakakora maintenance y'inzu, ibintu byose bari gukorera, hama buri kwezi wabona abapangaye babishira 3 ku kwezi, property management igakora 300.
hama bakakohereza sheke yasigaye. So induvuga ngo property management ishobora guca 10%. So niyo mpamvu nashize anga kugira ngo abantu benshi muyimenye, nimushaka kumenya byinshi ku kuntu wagura inzu muri se tutarimo muza contacting tuzavugana. Amikini nacyo ni vacancy. Ki vacancy nayo hari gihe iri mu maseta amwe namwe inzu ishobora kuba yicaye nta tenant bari. So ruvuga ngo kenshi vacancy rate muri 10%, ariko nkatwe ubu ngubu muri se turimo ya main amazu ni make, nta vacancy iri hafi zero. Hafi zero, ufata inzu uwo mwanya ukifata abantu babashaka kwijyamo. So niyo mpamvu ntashizeho hari. Hama tugashiraho na trash pickup. Harimo amaseta amwe namwe n'imwe urinda kwishyura kugira ngo batware za trash ukayashiramo. Hama n'izindi expenses ukazishiramo. So reka tuvuge ko muri iyi deal yose, okay, muri nuza zose, so ibi ngibi ni ibintu ukora estimation ukareba. Akenshi VIP ugiye kugura inzu hano muri Canada no muri Amerika, ubaza muri real estate agent utise nta expense sheet y'inzu mufite, fa kuzajya uyisaba. Ntuzajye gusa ureba amazu kwisa n'ibiki byose gusa uyisaba. No, okay, ni sawa. Nize kwa VIP TV ko tugomba gukora deal analysis, umusabe expense sheet. Abo bantu barimo bishyura ngahe ya rent, icya kabiri nangahe expense sheet zabo, ni expense sheet wirebe bishyura ngahe muri utilities, amafaranga agenda muri za suwa nangahe, ubu byose ubyandika ubimenye. So nuvuga ngo muri case reka tuvuge ko ari 9,000. Okay, very very important. So pepe sinze no tukiri kumwe ku mibare. So niba tukiri kumwe ku mibare, net profit yi deal yacu iraza kuba income by'abantu 29,400. Okay, so no kuvuga ko twabigezeho ni rent gukuba 12, hanyuma dukuremo 15,000 bya mortgage na insurance na interest na taxes, duteranijeho nabyo 9,000 bindi bya operating expenses. So no kuvuga ngo net profit yi deal za 5,400. So no kuvuga ngo ikoze imibare 5,400 kugabanya 12, iyi nzu ifite twita cash flow, a positive cash flow ya buri kwezi ya 450. So no kuvuga ngo wowe ukiryamira iyi nzu iraguha 450 mu buri kwezi wabitse, havamo ibintu byose. Very very important. So none nkagera kuri ya point ya nyuma nababwiye, ROI, return on investment. Ese return on investment ni ikintu nkunda cyane mu VIP, ku buryo ngewe ntabwo nkunda inzu uko inzu yabimeze gute isa neza niki byose yari ya deal ya real estate. Si nkunda uko inzu isa, nkunda ROI, nkunda return on investment. So namwe niba mushaka mukunda imibare uyu munsi, so nuvuga ngo rero ufata bya 5,400, murabyibuka 5,400 ya net profit, ukayigabanya n'amafaranga washizemo, initial investment washizemo 40,000, ugakuba n'ijana. So no kuvuga ngo tubonye 13%, 13.5%. So no kuvuga ngo muri deal ROI yawe ni 13, ni 13.5%. So bityo bishatse kuvuga ngo no kuvuga ngo kuri buri gihumbi ushoye muri inzu 130 niyo bakungukira buri kwezi nako buri mwaka. So iyi ni return on investment. Kuri giye muri deals za real estate, sinshobora gukora ku nzu, sinyikora ku nzu, sinshobora no kwireba iyo ROI byibuze itari hejuru ya 12%. ROI igomba kuba hejuru ya 12%. Itari hejuru ya 12% sintacinga. I don't touch that house. Amadiri yanjye yose ari hagati ya 12% na 30% ROI. So no kuvuga ngo ibi nibyo byiza. So no kuvuga ngo ibaze yuguza no hinzu ukayiflippinga warashizeho makeya, iyi ROI yawe iranazamuka cyane kubera ko initial investment aba ari nkeya. Cyangwa se uguza inzu yasaga nabi ukayikora neza hanyuma ikakunjiriza rent nyinshi, so no kuvuga ngo na ROI irazamuka. So ukuzamura ROI no gushira amafaranga make ya down payment bitewe n'uko inzu nyine wayibonye kuri make, cyangwa se inzu kayigira neza rent ikaba hejuru. So no kuvuga ngo iyo umanuye umubare cyangwa ukazamura uyu mubare ROI irazamuka. So nuko nguko ROI tuyikarikira kuri real estate. So igituma ushobora kumaza turagari se kubera icyo utarenza 12 muri real estate, igituma utarenza 12 uzi yariyo nuko stock market. Ha nishira amafaranga mu ma index fund SP500
viti saa hex nkiryamira ngasinzira. Stock market itanga hagati 10 na 11% buri mwaka. So nivuga ngo niba stock market impa 10%, kuki najya kugura amazu n'ibiki byose biri buzama stress nkora repair n'ibiki byose ntarengeje return? Do you see what I'm saying? So kuvuga ngo kugira ngo mbone ko it's worth it kujya muri deal nuko byibuze real estate deal biri hejuru ya 12%, hejuru cyane. So that's my analysis. So kuvuga ngo iyi ROI principle rero irakora muri business zose ushobora gukora. So ejo mu yindi business ushobora gutangira gushaka gukora, uzajya ureba utoke ndashira mangahe, ndashira igihumbi. Okay, ndashira igihumbi. Hanyuma se icyo gihumbi kiza kimbyarira ngahe ku mwaka? Kiza kimbyara 200. Okay, 200 kugabanya igihumbi gukubisha, you need 50%. You need 50% ROI. So nivuga ngo 50% harangurukira mu mafaranga nashoye. So ubu ngubu tuzi ko mu gihe ushize amafaranga muri banki, ROI yawe bakangahe? 0.0%. So washira muri stock market 10%. Mu mazu byibuze bigomba kujya hejuru yaho ngaho. So nukura investors dutekereza. So VIP abandangirije hanga mvuga ngo ntimugakunda uko inzu zisa n'ibiki, ahubwo mukunde ROI. Fall in love with ROI. So VIP ndabakunda cyane rero, ni hano ndangirije again abatabizi ndumu real estate coach, nkaba no business coach. So no kuvuga ngo reach out to me, mu contacting kuri www.karumba.com, mu scheduling 15-minute phone call tuganire tupange. Hanyuma iki nacyo mudukurikire ku social media yose, dufite Facebook, dufite Instagram. Hanyuma nimukanye nukibagirwa dushire ibiganiro nk'ibi buri cyumweru. So no kuvuga ngo ni mu liking, mu subscribing. Hey, by the way, tugenda kubafunguriza a podcast izatangira. So mujye kuba VIP podcast YouTube channel, naho mu subscribing naho mukunda amakuru ya economics, Bitcoin n'ibintu byinshi biro birabaho mu isi ya economy. Ndabakunda cyane. Bye bye. God bless.